Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ke East Gentia Hills hagasni ublay kila yoban Kurup ya shipo kilo tam Drok uba shongdor kumba khatsan Klur tingka na uway Briew ubadang wan na Aizawl, Mizoram. Superintendent of Police ke East Gentia Hills Ujakpal Singh Dhanwa ulayat ho bahadin ka jingyo jingtip ba uway nong khayi Drok unwan na Aizawl shakli riyan lingba ka silchar nakakali sumo kabadanya registration number AS not iway KC kenda iway pra ki Pulit ke anti-narcotic task force kila penlong ya ke jingpen up shrip hakong ong. Hagate ke jaka la pensange ya ke kali bala yo badru ya utai Briew ubala wan na Aizawl. Hadin ke jingpet benya lalap shipo teliki song na kesenduk jong tai Briew habala pet benya la syamba hakite ki song la tap do Drok crystal meth mescaline ke jingkia jong rio Drok barok kalong shipo poin kat nreo kilo. Nakaliang menteri rangba ke jelau Konrad kongkal sangma ula penbena ba utai Drok usong dor hado kat san Klur tingka. Ya utai Briew na Aizawl ubala syakem na tip kerteng kumulalmun sanga dengai cho bala Kurup ru na u ya artali ki mobile phone. Ki Pulit kila kemno yawneu Briew bat ke jingtok kit kadang ya syakmat ban lap saya ki weipat ki badan kiti lang bat u.